kan lo ro man na te zanin hian kan lo ro man na te takin pathian min lo chen tira mel eng lam min mu phal tira kan speaker tur hu salim do than pu po le lama kovel le lama tangin ron join to tiang chuan in tiang hun lom om le hun tha te min ta phal le tu kan pathian la ning pakin am ro se amen ti chuan zana kan hun man da tur hi kan puang zor zoronga pathian thu chiar na le ken thu sei na kan enga a hon na ang dewin chuan trong trai na kamanga chumi zo chuan solo nula sabina fan ai kan kawang chumi zo chuan kan thuril tu kan somanga hun ren lovin kan be se ta chuan ta ka khat ai tlem lo soi turin kan be se ni hun ron manga ti chuanin atom na ron siam mayang ti kha kan hun man dan tur ni sela le pathian thui lo ngai thang o với hi tum cao pathian ni palm sunday nia chumi lam hoi chuan pathian tu kan chiara nge marka book sob le pakhat cha chang khat tangin ni chiarang chang thum theng cha bin kan chiar mai nge in Jerusalem khua an thlen dona olive changa betfagele bethani khokiang an thlenin azirtir te zinga mi pani atira anena in mazon khua son vakal taula tin in luk tirin sabeng tung no thun do mala chuan ngai lo na in va mu mayang chu chu phel ula han kai ro tin tu point kha kha enga nge inti anti chuan lalpa in adu ani heta aron dale thuayang aron dale thuayang e tiang cheu atia athu kan cherte kan zatan lalpa marmi som sagorse amen zana hian tuma thuayang kan han sai do chu nia vai he tum ka pathian ni Jerusalema laliswa propui taka lalanga lu ni nia ta chuanin theng don to Amazon kwa bet fagele betharian thlen don asirti ten zinga mi pahni atira azirti ten he chuan Amazon kwa son pakal line lu tan tiren sabeng tu no thunin muanga phel ula antilai takikan soidwani phel ula han kaing chu ati he phel ula sabeng tung chu phel lo chu na kai theilawa lawin thung ran mea asia ngai chuanin an phela ta la chuan in nei tu te ni ngai tu rani ma te ngai khatin phel tak mai ria lal pa du ani an tia aron da le thuayang an tia ti chuanin phal takin an kai ta ni ti kan muani zana hian phel ula ati hian amzen nei thui ema mi hring te hi kong chi rang in satanan min phor vela min thung vela zu le drak te le nam si bol chi rang arui thei na bol lo chi rang isik na erl na sual na hurna ngai tu na bor ro pui ten min phor vela min thung plom ani chumi ata chu phel kan ngaya zala hian chu tilam panga pathian mi man tak mai pu salim zo than puya kartlagin phel na thu te kan ngai thadona ti chuan ani hi kan hriat angin hei tu ma chuan Christian sa khobia po ani rawa Muslim sa khobia nia tiang chuanin pathian na ko ba ti chuanin hun rang kalin zoram dong le wang te fangin tu na hian pathianin phel na thu soi turin atirani zala ama kanhan changve hi kan lom ma ti chuanin zana hian punte aduang to kamang turin kan soma zana ama kaltangin ring tu te binti boy chin tu zule drak te le ngol ve na sang te le ei ru na te he athu soi hi elonga sa chewen karinga ke pon ka ai thave nuala ai ru na helen le na bizoram na boy pui ang chi te
KS tele sang khát tiền ang phùa ra sẽ ta na apel sẽ ta na athun tất te kami lalpa ni apel na thu puanga chân chín cha phil tu ro bui tak mai kan han hang kan han chang thei hi kan lom em ani ti kha kan han soi thei to ni sela pathian ma hello trong trai Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lalpa ro bui beri ning chian nim fakin kan choi moi che zala hian he tum cao pathian ni lom tak mai hian Mizoram abik takin le mun rang India ram chunga te po asi tiang chuanin imi man lalpa zirtirte itira phel ula an kaing chewi tiang khan lalpa setana sual ina min thung bet tlat mai phel lat hu soya ichan chin thil to ro pui tak mai zala hian kan zinga lo tela atel mai dilova ama kaltanga in puan le don awang hian lom thu kan thila che lalpa kan pathian zana kan bun min von sakla zala hian lalpa tu soi te itharal thiam hin riak thina kan bil saka kan hun ma tur songa lalpa nang ro pui berang che sabeng tung chu ama ring matinan aro pui lova chuang lal isu awangin mi ten hosana an pe ni kha cho bangin ven ya po hian lalpa ama pu salima kal tlangin lalpa nang loro pui perang che min ti boy thei zong kan to dala chu na ka chun nangin veng him bo kang che kan khol man te po hi akara ka egawa per solet thalo ti om lova thatta ka kan man the turin min tan pui malamin som bo kang che kan lalpa du tak iswa krista ngin kan dile amen dona nula sabina sai turin solo turin kan somang ari ro transfer do cần bà thiên cần bụi ba ba ngài cần má lâm bê xê na cần lia khu na khó dur lên lại cần ra tua đi nắng mang nắng ring an lo din chua ma khan le
kan lo me la sapina chunga kan valom tak em lom ku kan se kala chuan kan han em pathian fushil pun alon ta u salim zo than puya kan lalpa isu Krista mengin tu la hian pathian ne na ta tudon te buang chok turin lalpa isu Krista mengin kan so me It's a fine. Good morning, Timmy. Oh, katlam so in move it also. He huawat na. Nizam. Pathirin. COVID kami. Pun harsa takara po. Nikum June lockdown kan han. India choran pel lose deuh khan. Atrang khan. Kalak sol manglova. Kami rehab center. Rong bol na. Anay nasa pathirin hay tun. Thangin min veng hima. Nizan lam te po. Nisa puyo. Puta. Khotlang lama ni so lalawa. Dar kar ni tlan. Ang so ni adar. Ani po dar kar khat. Kasoy tling to ngay lo kativera pulpita tragin. Minute samdi pangaba kasoy to lo katia. Mase. Palm Sunday alo ni na te lali suat san sin kan soy chu. Dar kar ni kasoy tling tre ba. An ning lawin kasya. So nizan dar so patni dar khat lari lo deuh tin gatheng le ti kane chu kalom khop mai min han soma US lama te hian rongbol nei ve don em te min ti thrina som na te kharon om ve deuh kal kan chak te lung nen ma se zoom kal tlangin ti hian ka kal ve nga kai ngai to mai so visa problem ve la ngai lo ti hian a thamai baka thona chuani ka hlau dewa ka u thia wang hian Europe hi ka kalve to Vienna khu dar kar som don ka chuanga ka hlau lu to ka chuan chuan lo ram hi ka duwa ngati hian a him mai in zawai chu ka lom thu ka soini nia ngasina pu in aron soyang khan Christianity hi ka ngai sang lo ka manlai chuan ami religion shrim hi kalau say photo skinangin man made mi swing siam chop mai ani a ho hi ka ti thrina ma se kanunan tal boy ni china Jerusalem aludon lali su aludon chanchin pu in aron sirang khan phel kalau nga ya keipo lali su ka chunga achuan thainan asabeng tung kan ni thainan phel kalau nga ya ni tun thengin chan ngai to hei kum riat na akal apum veta nge Christian ni nangin kala in chhir lovani mitam tak ta Mizoram ate poni thuma kan nei lokani chu development in a kentel changkan nei na kentel chu emi atheism kan ti te mizo thalaya pona se mema pathiana omlo ti te chuan kum som thum pali kani thleng khan pathian hi om tak lo tia lo out screen kha atakin ke experience la ta chuan tian na sa takian ka au pui ni setana beina po ka tok na sa ka tok me kreng poka ngati chu cross thu hi ka soi na sa ni nizam thu ka soi lai pon karen ka thu soi lai nan ron om lo thut me mani deuh kan Doordarshan aizorin min soma ta pochon cross thu ka soya a recording te kha boina sa ni amak ve khop mai hakan tere ngota mak poni lowa so satana hian tuna hian tun ang khovela hian lali suat san sen soi hi phalwak to lo ni kati mai chen tam tak katlam USA poni nga abikin enge American housing amingo housing te po ani nga kan lo chiara kan lo freshina amizo thalai khata om te po ni nga ngati su poisa anoma
na te kan han tho hian ke kani ti hi lo ole ma pathian thei hi ole ma ni chumi khovela chon kan cheng to a lo li suan nei ngai lo Christian nei ngai lo te kan ron Christian phuk me hei mak deu ni Mizoram chunga po hian Gurkha li kan ti te heng te nge lo li suan chan chin le Mizo te om dan an mu renga ma se chu ti chung chuan tharau thiang hlim mina khoya ron tun nai te a hian Christian an ron om chho tanak naka ma se ril runa thak zo ka chu pathianin du sak taka a thlan zo ami zo te po hi ami Christianity a chen tam tak tan chuan an lavuan thram ani maya ti tak pon ome ma se le ami millennials kan ti 2000 lama piang to ho phei chu an khovela lo nuam to a Mizoram po internet pe lo tha to ma khovele lama thleng an mu theya an chiar theya ni khatiang khan pathian ngai sak lo na hi na sa to ni ma se ta zanina rodin khom ho zong hi I hope la li su hian kan interest kan faith kan belief ni ai na pun garing ani chu wa chuan thei top ka chuanga testimonial sermon ang te pon nga mo sharing ang te pon akalanga chu wa chu karin ha na tur chu ter ko Poland FC khwa le khathon bungli atang khan bungli le bunga khatin karon combine to panga khatachang karon highlight chho meidoni atlai te hi in man lai om dan konga mishing hlui bum na chak na anga chede udeu kha ri phaula in real ru tharawa chuan atharin lo om bula mishing thar thutak felna le thiang hlimna pathian anga siam khan in thuam bokula pathian anga siam khan in thuam bokula ti thu hi pathian thu thiang hlim karon sirlal pan kan zawai tan malum som sakro se so kan cross thu thau soi ka tu manga tinge la li su Christai khovela ron kal nga tinge thi the Good Friday sermon te pon ni thei ve kanga ai mix kwal vek to men chu ka ti mai ka ngai to thina nge YouTube vela te po ka testimony ten lo da oma ta ka soi fo thin skula kan luta 1984 1985 chau nursery kindergarten ka kom line odd man out ang kha kanitla tani skula khan kanu chu Mizo han ni ma se 1984 and no pangte chuan nge sa kholam panga hriat veang enge pathian lam panga hriat ve fakang chuan ka classmate te khan nang chu mai di rekal don hi min tiskinei tla don hi min tiskina ayang wang mo hi katia Christian in Nilova hian tia so 1984 85 no pangte ti mayang no pangril thiang hlim tak ni in meidi leikal don ti abenga hriat khachuan ka han sei liana kum tam tak kano pan lai tang hian pathian thuin min ti buai ni chuan ina ka hoa kala fereng class 2 nge 3 kan i po khan Catholic school kan luta sister ho khan kan class a khan an ron kal thrina engem moni moral science class kan nei thrina ni Hindu students ding ro Protestants ding ro Catholic ding ro an tia atopa soft target ang deuh khan Muslim ding ro hi ti thrina pakkei ma chau kha kan ka zak thrina ni chon ina hian ka hoa ka pa bula hian office bang hi panga tige mei di la katlak don hi katir itla don lo chon ka pa chon Christianity is a false religion, false belief, and Islam is a true religion ati hi kala renga chumi so tun thegin ngai thak tur chiar tur atama for instance Muslim faith defend to ho chuan apologists ho chuan Islam is a religion of peace, Islam is this and latirenga
mà sẽ mani pa te sa khonan na chu kan Ceylon na Christian a population so dominant zok ma se mo se na kanu mi zo alo ni na kami turmoil kami identity crisis te lo om sawa min ti boina sta ni pathian thu hian katlei rol chau ele law ka zir lai te tunge pathian hi le tunge la li su hi le ti hian min ti boi ni so kati every Christian tuna khovel pum pui om hian tunge la li su hi le enge kanu na ta na poimo ti hin zo trevila ti hi ni the need of the hour kati maya ani lo chuan khovel han boi to si hi for instance you khatapon ke hi zo every Christian kati me liberal kan ni tura ni lova la li su hi liberal lova so views biblical views ama views po han ngai to in anero mani to like khovel standard ta chuan ma se mi homosexuality kan ti te heng zong te poinga tinge America te po heta Mizoram te po ni tho hei mi pa le mi pa in ngai zon te mei che le mei che ngai zon te po la li suan han horing ta oh God made me this way chuti khati ante ma se la li suan na dam the ni ti thui ka an khlawa pon lo soi tam lo vania ti ka ring chumi hemi gen ange same sex marriage ti te khami bia kina ten hanin nei the to ti te so wa chuan tu da na nga Christian chuan danglam na om lo ni ne china kan se de phel kan la ni lova kha sabeng tung khalal pana duani ma se phel kan nga ya sumi wa chuan ke po law ka zir lai khan problems tam tak kan ya pakhat na bera chuan hemi religious identity crisis ania my mom is a Christian kapa Muslim ani sia kapa hi Assamese Muslim ania ma se kanu Mizo ania number 2 chuan ka issues ka nga ni so am I a Mizo or am I Assamese kaniam but ngatige racism hi lo om veka khovela hian ha so skula te po chuan nang te chu Mizo inia min te chen nang te chu vai ni ha min te khati re kha ka sei na so issues kha ka nga in chung khurani se ate ber do tu kania kalo pan lai hian lunglea ka thi tre pani ome thathum nge thali kani in khami wang khan ka unau tele kanu le ka pa duar ron kane kanau po hi unau paru kan ne pakhata boral to kanau po hian min nau che ani so chon youngest of the family spoiled brat anti ang hi kani tak taka in chung khurani se attention seeking kha kane so kan ron sei na khami crisis kan law ka zir lai chun ka ngai tu na salu tuk thrin kha tlan bo na ka du thrin ani chu tlan bo na chu namas anti hemi Muslim kan trong trai dan namas anti te po kan han ti thrin na ma se chung ri la hian ta hian nom na amo chan na emo eng ma hi ka mungai lo ni was like praying to a stone maybe kathian khania shom kha ti vetrin so ka har sat na trang khan tlan bo kha du na sa chuan zuwa ka luta I was 19 ami 20 kani ka and then mi van doi kani ka ringa zu kha atui ka ti tatlak maya 23 kani kha chuan 24 kani kha chuan atel lowin kom thei ta lo tlatani and Mizoram akaron hoa vacation in ta chuan tu po ka Mizo thiante Christian thalai pole in mangtele pathian lo du tak tak te khan zuin hi sualani antile a sual na kha ka rewak lowa chu nechina chu kan thupui ang deuh khan pui na ron siar suang khan phel kalani lowa wa khan zu sual na te kha ka mulova chon kum kha khan min ti chet chhotani kan han LLB te chu ka pass ve ta mai masters ka zir chawa ti khan ka practice ve mai ma se keima
lal aom lova so van chuan I was nge kapa ka hlawa wangin a religion chu ka follow thai mema so van chuan nge tulai ka sarmon tam takang devin nun chopol muslim kha kani mai ni namas huna namas sang o ka pai na tia chu huna te chuan zu ka in lo me ya kapa bula tha takin ka nama kapa kha ka pathian kha ni top me ya e mase longing kha oman e ka kat enge mo hi omang somewhere deep down inside mo van lam khi ko hoi thina e enge mo tak khi chu omang khi ta khian reason omang hetia piang top thei ka ni lo ti chu wa la li suwa ile Muhammad te ka mi kan enge Buddhism te e ya ka le khabu kha ka chiar chho na sa ka chiar tam tul tula ka a tul tula min ti buai ve ka ni ka nun kha buai ni enge one big hell ani top pai e enge at the same time law practice ka go hatia khan it was enge ka successful chu ka tingam lawa ma it was okay e sum mu te po kha pa ngai ma ka personal life ka a chetul tula ka zong ve na sa trini then Hyderabad ta vai khat chu ka zuk sina chumi chumpo chuan thathum don hi e khumi domal gudan tia ta khon e mosa oma ta chuan tlai tin ka vakal thrina ni pathian zong hiam engamo ngatinge kanun hi boi em tin e chu min nun chu khovel pumpui hian e tuna tak hian a kalpui me kani mase damna dikla li suwa tuna chuan lali suwa hi damna ni e inuna laltirla e tichuan e inuna buai to lovang e tia kan outline oi lo kan tama chu ni ka sweng do mi zo zinga po na ti chu pathian hi chu experience angai e chu wa da na nga Christian as a rule Christian kan tam to wangin khovel pumpuya ani chu e ma ni neng ma kan experience si lova Bible kan siara kan trong trai ve le ma se kan chet khal zel sia kami wa kan pathian a ron chet lo wa hian first hand experience kan nei lo wa hian doubt kan nei a e a om tak takangem ka ring tak takangem kami doubt awang khan ma se nge pressure awangin society pressure te pon yang Mizoram te po tam zo counseling tura ron kal ka ina hian Presbyterian chu kan nia pi le putranga Christian chu kan ni ma se pathian om ka ring tak tak lo chu nga tenga Christian ni mizo kan nia mizo ni ve Christian ni lo te chu za thla kalon ti kami attitude kha atam to ni so tuna ron ngai thazinga po in omem e so ka ti hemi hetianga pathian in min ron mi te hriat tura min ron phoma po hian kum tam tak kalo Christian ve to ni ngatinge kapa believe e ngatinge in chua san ro ti pon ka hre mi lo ngatinge lawyer thin kha ngatinge school bus conductor angten ngatinge ka tho nok nok ngatinge lal isua kha ka kalsan do lo ti son reasons atamani so wa tir ko pol te po engina chun thua ngatinge khatiang thuzia thei tur hian in nun hlui le nun thar ti te FSC khuwa le khathon te Corinth te Galatia te Colossa te entin nge zia thei kan ti chon a experience latani la li suai so kathil tu mani hemi thu soi zo hian ka experience ve to em le pathina chon I faith hi question ve to ngayem pathumna pathian thu inun puiem ti ni chu la li suaron kalna chan chu ka hreta tu no yan keima ta na ni ati chu kan ron pian atanga kan pian thar lo chuan pathian thuwa I misringin a khathiam lo pathian hi keipon ka pian thar nuwa ka khathiam chawani aron kalna chan ka problems zong ron solve tu lam ni lovin kanuna ron lal turin kanuna kan lal tir chu engkim hi number 1 a kan da vek chu kan kalsan vek chu khovel thil I kanun han danglam to ziele tun thleng ka believe hi tuna hian ka le khabuzi hi
i kala ziak zo lei theilawa bel tura tam lu tu ka anti zia zo don antia nakuma zo ka zo to ang ka tia covid lai khan phone ka dong thina nakuma zo ka zo le tong ka te kala zo lei theilawa so wa zo la li suat chan sin hi eng nam tin hian tu na poina Christian sa po hian na sa takin lo ring thar le se le nam tin black blue yellow I don't care azong ke tu poron piang hi Christian thei vek se ka ti ni ngati zo materialism khovel thil ti chuan hlimna min lo pe rei lo emi chu kan hmu ani atakin kan hmu kan celebrities ngai san zong zong te an nun hi han ani la anom mel ringota ma sen nom lo zia ka ria kata te po talented deu kan mi hriat te po pathian lama tlan lo ange kan celebrity ni so local celebrity ni ang so tiang te po an ming te so soi chi lova ma se min ron fo na an lar mani i mizoram le mizoram po na te po a mizo zinga te po ma se an buai ru ni kha ni ta ngati chu khovel thil kan lal tir hian number 1 ani chuan kan buai nge na la li su hi kan lu hi la li su ani chuan i thil zong zong hemi US ale hei Europe te po nia mizoram aron lut me ka hemi prosperity gospel te po kan soina salutuga kha against because prosperity lali so kan prosper thurian min chandam lovani nun na tam tak kan nei thei nan zo kani so te so mi zo thala point prosperity gospel te a englo na sel tuka so I chuan thu oina min shoi luta so rehab kan omta alcoholism van chuan kathida itong ni lo se I lali so hiom lo se salim a hi in relevant tu manan relevant cirrhosis avangin kathida itong rehab akan right from the word go the first night atangin lali so hi ring turani tikha aringal char me speaker ho zong zonga course tam tak ka oma khadon ka oma ka top zan bera kan speaker kaltlangin inu le ipa zuin khani ti khongai thak zia han ngai to te atia chuta tang chuan tharau thiang hlim hi ka ma aron ding ka ti chuan ni evidence ka nei lova khoyama emo ka u phei chu ka u le ka nau hi doctor an nia an practical ve boka chu wa chu zuin na sel tukta schizophrenia inei aniang imaginary ni kha imagination ani kha sorry te khamin ti saka tu thleng po hian lali suwa atak taka zui tu ho chu mi a te kan nia mi mol te kan nia yeran idiot ti po hi ka tok fo mai lo kha practice zok la I ho sa ta om sia enge hetinga rong bolei chua mi zo te chu kan hranem to lu tu ka chu bla 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 ti ka ngai thane mani ma se ka chu mi zo zi nga chuan ka kalkual na chuan lo Christian sa to chu aina sa Christian ti ri ka du ni chu ni mai ka tum so ka tia kan han oi chu khovel chuan lali so hi ado dal shrim chu alcoholism of I pa ngai chi to lo brain cells te po chi chu chuan enga mo thokanga and imagine kola there is no such thing as the Holy Spirit. There is no such thing as Jesus Christ. Di ka dong na sani. Mase ka experience la tawagin because tahian min khoyani. Chuan chu tharau thiang him khoina chuan engtin nge a magical amo apu aron puak popami amo tirko polangin engin min sun thlumi ni lo. Chu ka thinlung hetia om thrina kha. Hetia na ron thak danglam mai ni in a matter of seconds. Kanu inu leipa iti khongai thak zia ti kha tahenan ring ta then it all started making sense anti kha and everything was so logical but hian thui lo logical ta me kanu kan ngai tu ta karil ru na ta ma karuya office bank karui ma kanu le kapa pitar putar to takha karuya wangin trong kam na tak takati I was very abusive towards my parents again
azat tha kha tiang ka soi na chan te pai ma se ka soi du na chan chu a chan a omani zo wa chuan ka u nau te akan ngai to a ka u nau te min hmangai tu em han ka abusive em ani chuan back in the day 2012 vel they khan ka nupui kan nei ve and abula po han ka abusive ani thanks soi te hi za thak ka tan chuan I was very very violent ka ruya piang khan kang ta kan ngai tu min ngai tu chua tir ta kan na tho na as a lawyer ka rin nom lo zia ta kan mu chuak ta chuan as a and my sexual life ni se it was in shambles ka believe kha chu pian thar ma chuan ui te po a huna chuan du duin an omalom le ran te pon du huna section mangalom so if everything and kim hi sin na ni vek chuan suala ni vek chuan mi hring teng tin nge kan oma ti ka ngai tu dani ma se chu po chu ron thak dang lam ta sum thila chu eng kima hian kan lo thiang hlim em turani ti ta khata hian ron lang tran ta chuan kan han ho ta ri hepa tran chuan teng tin nge niang hi ka ti srina ma se rin na zong zong nen lali suaron kalna chan kat midang tan ka ngai tu lo keima tan tin ka ngai tu ta eng ang mi hringe kani lali suat hi na chan tik ka thiam tha cha ta ni chu mi nu chuan chu tir ko pol hi om lo wang ti ka hlau is the main foundation of Christianity atam tak chu chuan Christianity ron oppose tu te chuan tir ko apostle Paul asiam chapolom he religion chu ti khati ti soisel na tam especially in the Islamic circle la chuan tir ko Paul in ho me ya ma se chu hei ka ron siar chuan china kanin hana FSC bungli le bunga hi ka pian tharna ni kan nu na thak dang lam fak ta chuan ma sabera ina ka hota hei tun thang hian hemi Bible tho hi ne kala man na che to khop me ka pin kanu pe kania kanu bula ka ho chu in mu thei ka ring hei ka bain thatir du lova ti hian om ro se nakina ka tu le ka fa te ran lo mu ka ti om top ro se chuan ina ka ho ka kanu Bible kan neim ka tia neye atia hei hi min peta hemi Bible chu khat le thakwa ka in khung chuan ka chiar ta hetlai hian ngatinge pathian anga siam khan in thuam ro umin lo ti na chan in man lai om dan kong mihring hlui kha hlip thaula terita alo practical emema chuan to lai Christianity kan complicated mai lo simple gospel hi kan mamo chu simple gospel chu chuan thui tak van ram kong min shwai doni tharau vak kan tuma speaking in tongues kan ngai sange emema ka changalo tuna ti dam rong bol na ka chang boka pathian zara chi rang tharau lam thil pe ka dongalo ma sa to pa zon thu oi na ni chu pathila li suaron kal na chan chu pathian a thu oi kan nei thenan doctrine rang alo ma hei lo ngai to chiang ve to em mizo te hi abikin khovel pum pu chu da bowang setara han a tactic hi Christianity mizo ramaron luta aron lu rolin doctrine rang hi aron kengtel hal ve pokani chumi wa chuan United Pentecostal Church kan oma Presbyterian kan oma Baptist kan oma Methodist po kan oma ko fran thiang hlim kan oma bulldozer mai cham ti kan oma ko fran rang kan oma ni bulldozer mai cham patakalo champhaya moni ka mu ka chuan po chu ni se chu he zong in ngai tu divisions in the church kan tia aron tu ma chu pathian thu tak kan ngai thak theilo nan ngai dan chi rang aron omta zirtir na diklo zong omta khami wa kan mizo te po hi ani nei theilo hi for example Presbyterian kan ita UPC ka ngai zon chuan ifanu ha kalo nei ti taila UPC in pek lo chuan amo
khát tiếng khan divisions tất tani ngắt tiếng kan ngày tuổi lo ngắt tiếng Bible hi Bible langin kan share lo ngati ngắt tiếng kan chi lo với na karon soi ho song song po hi keima salima ron soi ka Bible la em tin ngắt tiếng kan chi lo chu that siat na ani ta chu a hu ho organization ang deuh hian kan ngai nge moni at the end of it all nang ma le pathian in kar ani chu kati ta kan ngai tua ni zana po ka soi tho a hut anga pian thar kan tuma a hut anga ched rang kan tuma a wholesale in van rama pathian ma kan han ding don lo nang ma khai thi huna nang po a mai ding don nang mai in chu ni mai ta chuan headline tra hian ka cheer chu ti chuan dot soi banin atia ka in ngai tu ta dot soi hrat kan hiam kain tia kan ngai tu ta all my life dot hi ka van lo soi na sa am a liar ti kha face mangai ti kha ron lang ta pani na hin rim ula atia mi thin sia kan hiam mi thin sia kan hiam ka te kan ngai tu ka thin siat na wangian thil diklo tam tak kalo ti na san siate ruk mang chuan ru to su se anan tia chu ka enge lawyer kan i lai pon suma ka rinom lovani kapu te sumpo ka e ru ve na sa tho chu ruk ru ni hi midang te je enge mi ina break ina varu kan ni lo nang le ke hi chu ni enge motak ruk ru ni na lai hi kan lo nei vek chu denial la kan om hian kan i velo sual kan nei lo kan ti tlat choti ma se johana le khathon pakhat na chuan I thi mai no mani a ti tlat sual kan nei lo ti tu chu kai ngai to ta chun kan han thu khalo reng in ka trang chuak su se te chu ka trong kam zong dot ka soi na kanu le ka pa ka u nau te ka thian te ka ex wife ka trong khum dan te ka za mo soi te thil thalo frim chuat te kharon lang war ta khak na te thin ur na te tau na te soi chian na te ate chumi nuwa in ngai le bol hlo aron tia sex lampangan soi le a khang zong kan ara ron zia zong kha in chui ta chung ti ho chu Krista le pathian rama chun chanin nei lo wangan tia kan han ngai tua pakhat na train kan ka enge ke ma hian ka tlak cham ka ti ta ka ngai tua ta pakhat na eng ki ma hian le kalo fail zel in enge kha mani le mani ka in enani chu lam true Christian kan ni don chuan mani in riat mani in man nangai mani in man lovin rong kan bola mani in man lovin midang te I kan enge thak dang lam kan tuma mani hin thak dang lamila chu ta chuan lom kei mani nuna la li su Kristan mu chu ti chu lom kan nuna pathian in haron thok chu ni kan han ti chota chu kan han ngai tu ta sex ani se ka fail dot soya ni se ka fail sum thila ka fail inu le pa thu oiro chon le apui dam re yang tia ka fail ui re su tia ka fail mong ko hurna chia ka lo bo chelova kan hanin chik tak chu apa chu ka bo chevek chu ta chuan le lalpa tin nge ka om don ka ti ka room chunga hian min ngai dam tak theyang mo hetiang mi hring hi kain tielo kan han ngai tu khan khovela bol hlo na zong heta ron ziang bunga ron ziang khan pathian ram a chanin nei lawang atia mase la li suan ala ngai dam du che ti hi speaker ho soi kha ka ngai thla ka ring ta top mai ni min ngai dam thei chuan a tha mas kan nun hi adang lam tong I du dani na nung tong salima ni to lawang la li so Krista du danin kan nung ve tong chu ani te re ga chu wa chu lo I Christian hinga tinga kan I na chan ti hi zani na po hian kan in zo thar ve ka ngai eng wagin nga Christian in in zo to kha dai khan ni chu wa chu la li suat hi na kha kan ngai to chuak ta pakhat na chuan
murder ani lali suwa kha tha ni sual nei mi lovin i rom sipai ho le rom sarkar nan huai order le i is juda mi ho te khanan thatani lali suwa kha ator na kha rap tha kasin do ta hek sual na nei mi lovin nang po kha kan lo thatang che ti tai lai du don bik lo re cho na sual na nei mi lo kha i mi pu zong zonga i enge daylight broad daylight murder ti la dot kan sei lo wang chu kha ni la li suana ton tlat chu at hil ton zong zong kha kan ngai to chuak ta kha youtube a khan en tur o mai nen tong ti ka ring boka i medical evidence of crucifixion kha lo search to pola len lo tan ta khan medical analysis an nei ani le so le khabu tam ta ka changa ka chiar te le hei so keima nu na train kan ngai tua cross thua kan lut chho tran don ani chu la li swat hi na chan katan hian nga tinge enge kam ti get samane huana khana lungai em em pakhat na chuan ami shinaron lang phota athi lo chuan ke salima hi nun na thar ka nei don lovani chu itan ani boka athi lo chuan na thari nei don lo an man beta i azui tu ten masain iskariota na kalsana peter tenan phatsana an han shruaya get samane huana tragin zan khuwa soi sakani han gai to chu ne i kanun nun thar ka nei nan avan violent em o he gospel hi katia mase pathian thui alo rum emani oh he's a loving god, he's a caring god, he's a ti hi atopa topa chuan ngai to maro hrem huna thon tu se ni a thui oi lo chuan oh he says I feel so blessed, I feel so chu wa chuan i kan pathian bi khi i mangai na khatani rolin a rum ti kan hra theini apa afapa mangai em kha i azuk en theitlat ne thisen an sualai en theitlat chu an soi sa zan khoi an soi sa ti kan hria aru chi ti tlian ni lo ti bible atrai kan hua chanchin gospel palia kan hu boka amit te kha ameng thei don lo ni nga ti chu voi khatan nek na kha katita ta an nek na fiam ti pati nangma le nangma in ti damro te chilan cha khum khan significance an ei vek chu nangma in bi chian nan voi khatan nek na kha ana ti ve ngo tanga mishing alo dot soi isim theinan ka sim theinan ka chapo na te ka sim theinan kanun lem takinun tak enge ka thak theinan i minu mi pasal te ka ngai zon lo nan kanu pui ka mangai nan ka pasal ka mangai nan kanu le ka pa ka unaute ka na ri nom taka ka tho theinan khang zong kha ani dang po tamani an han shroi chuaka pilata man shroya pilatan herota bula athon let le a ui ang me nan chai kuala ni khala li suaka a khoi thla khi ka ti top pe ni chu engwa keima tan hian ka sual ka lo sim theinan alo tuara ni lo se chu i the all powerful god khan minute khathil thua khan ati bo dei theyang the only difference enge hetiang hinduism le buddhism amo islam te angin lali suakha ai aro pui ka tina san chu chanchin thra han chhir hian a magical na pakhat ma om lowani i ain ti bo theya thlok duai theya ti kha pakhat ma kan mulo chu ngaw atak na em chu lo khati khopan ni moi lo tor ti kha khami kan va feel phak lo wangin kan va experience phak lo wangin a thil to na kha violent lutuk na ti don lutuk hling lukhum an khum tira calendar atele le khabu atele khoya chu kan hu fo thrin an ya khum lai chu painting sa the mase khami an han hling lukhum kan han ti an khum tir khan a sei zo kha 6 inches ke 7 inches ani ta an ta ti hian an zoom lu don ta ni het lai chuga an lu don ta an ta an natur sia chu significance nei soya nei tlat chu mi ka bum lo nan ten ka thin rim na ka sim nan ten kha zong khani
alo tor chu anat tur zia chu ta kara ti enge i mu sit na nen amang ang om hi ka ti chu tu nangma tan inu na thak dang lam na na lo ma se nangma voi khatal li lo ngai tu ve tam chung te chu engang mi hring nge ka ni ti hi ma ni le ma ni kan in accept du lova norms society norms can follow what is happening ka follow ve zel ngai te chu la li su chu da tu ma chu nang le ke identity min pe ka ni normal Christian ni to lo turin enge aggressive Christian ka ti to mai chu de thin ngam mangai la li su chuan kan thring ngama kan chang kan tho si khovel thil kan kal sana i kan thring bik chuang si lo kha ni enge chang kan mai at the end of the day English thiam mo sum nei mo ti hlim chem chu chuan to pa chuan ngai tu chiang ma ro khovel thil chu ni an han hruai ta i kati achona an hlap kha atung zang an han hlap te kha analu tuka khami analysis a khan an han chuan zunat se zo yang an tialo a findings a khan analu tuk tur kha heng thu te kan lo ngai thangai lo la li su chu kata na thi lo fine and then you go let's have beer or let's go party and ron ho huna mudona olal pa min veng hi ma kalop khop mai kan ompui pa ni lo pathian hi a thu kan oi tur ani chu thu oi na chuan hlim na chu thu oi na kan lu theina li su a thi ni a fa pa mangai em khan na tam tak turin chu thu ran dar ka ru zing dar ko changa tlai dar thum thleng cross a om ti kan mu chu chuan a kentel pakhat chu thoha ani a chu pa khan tu ya tlinga dar ka ru thoha om chu kan zinga thoha nei to kan omem chu nian ngai tu chiang ma ro thoha voi khat tho ka la kha enge khak na te soi mi rel mi soi chiat ka sim theina te ni ui har sa e kan tia la li su khan har sa ti zok thok kha a chu thok khat voi khat la kha pathian in a thing don nang le ke hi a tak sa changa thisen far khat chua ka kha pathian in min thri oi dot soi sim te chu duam na te mo har sa ka ti kan tia la li su po kan har sa ti sin an hlap an soi saklai po khan ka du to lo ka phuat chop mai lo pathian fa pa ka ni lo re i dot ka soi ka bum cheu ni kha tiang ma se atilova tuara ni anat tu athilok box si lo zo lam dar ka ruk thok voi khatala kha mi do ta ka hek lo nan ten kha zong zo ka kan realize lo wagin lo US a po political problems om Mizoram a po om khovel pumpuya om lali swat hi nei kha chiang ila achan chu lo ka ngai tu ta voi khat lali suan hlap na kha zu ka sim theina ti ka realize ta a tre ana ti tur zong kha kanu le ka pa thu ka oi theinan ka veng te ka mangai theinan ko santan ka rinom theinan nupui ka nei le huna po ka mangai theinan fa ta ka nei le huna te po chu lo kan nu na ron thak dang lamani chumi khami ka kan hriat thiam chin so azam the passion of Christ ka ken non le mani dawa I abul trangin emotional ka tum lova kengal ka ngati zo ka thuke na hian practical Christianity kengani emotion sami cho phur ka tum lo ra music ne na mi cho phur ka tum lo thu soi tura min sompon ka soi top atok keyboard lo ri roi khan mi ti boi mai chu a chon thu tak hian lali su hun lai po khan keyboard nen ronga bol lo thu soi mai kha khan mi tam takati a thak dang lamani chu mani the passion of Christ ken le khan Bible a chang nen kan han chi khan heng zong hi lo ni thil dang a lo ni lo masa kan nu na chuan mi rel mi soi chiat kan chinga te ke ni to rong bolin kan chua kan ni lo dot tin rang in min ron heka ma ni phe chu nu puya ruwa ten lo ti kan mu duila chu pariat po ka ru theng a pakhat lek lo ru lak velai I te kha chu azan chi sang hi ron omani ma se ka ti chu tengtin nge inun hi thak tak em min ti kha perfect lo
lo li so hian lo perfect ro min ti lo re i pathian thu lo hoi ro ti top mai ni chu i nang le ke tan ni chu pathian thu ko oi china chuan e kum som don Christian kanita se omna tam tak katur masa chu se omna he kum som chung hian poisa nen thak ro ti se ka phallo chu lo gai ka lu lui tlat na ngati chu la li suat hi na ka tha chianga tu na hian i do than soi na chan tur ka to lo i temptations them na ro nom thin i sum min ron pek tum ten oma anuai te mei chia te po an ron langa acha kom ve thin ani come on mi palom ka ni I'm a human being i ma se phel to ka ni a lal isu ka chunga chuang to a nu pui ka nei ma lo chuan sex ka mang thei lo ti hi ka ta ka ring het top ani ma se ni tin hi setana chuan min be na sa ta it's okay vai khat lek su poilo sum thila poni dot soi poni thin chiat na te poni thil diklo hrim hian min thlem na sa ma se pathian du dan lo lal isu khan na tam takatuara zan khoi nan soi sa ke ma wangin atuara long ke pon he thlem nei ka tuar turani freom ka ti turani ka ti ma say yes along the way ka Christian ti ka channa ti sual ve te ka nei ve lu tu han hei su sual ani lowang a ka lo ti te I lo ti ve te ka nei ti sual failures ka nei as a Christian ti sual tam tak ka nei ka in pom ma sa chu ka in pom nu chuan ai na sign pathian in ti hian min pang chho ta ni pathian han om zia chu wa chuan ka proof ka ma mo to lova ni kuma tang khan hei ti dam rong bol na min han pe middel dam le ta ka hua bengong swele thei ta trong thei lo trong ta ten zo la kan mu ni hei Frederick rong bol na te po in lo follow tree nang ti ka ring a ro pui ni zana po no te thisentling ka trong trai sa ka khatiang dam na an chang mit muin hang ta khani proof hi ka ma mo to lovani mi tam takin proof an demand chu inuna lal tirla phelin omla pathian chu nang maron in puang mai ani a oi om vek mai ni chu ka in sirlo hi ka tia ngati nge nge Christianity ni nge in eng do pha nge hlok nei mu min tia chu kan nuna ka lo boina thrin identity crisis te po mi zo nge ka ni vai ka ni ti ka boi to hleine chu wa chu lam hemi I homosexuality chung sang te po ka soina chan chu tuai kan ni thei same sex ka attraction om thei mi hring kan ni aden hon bo siat na tang khan I ma se adam thei ani ti ka au pui renga ka counseling na sa reng bokani it's not be anron pianga okay penge mo genetics cultural wang te po niang ni mi pa mo in ti tlat te chu emo me sia mo in ti tlat chu ke te po ka identity crisis ai miso ka ni nge vai ka ni nge ti ka boi to lo re ka tu na ka fia chu ka mel chhe em ti ka fia ka du top I fiam thu ni ka I chu voi khat chu engtin iti chuan chu identity crisis engtin nge re in this one hey masi sangati kan ti non mizo a hindin I bengali tan rong ka bol thea mizo zinga hey nang mani zinga fluently in mizo trongin ka trong thea kalom me ni pathian in 2 in 1 in min siama mangai ta ka min siam ka ni chu wa chon min husita mo husit lo mo ka poi ka ti to lo mangai ta ka min siam ka ni ate chumi wa chon khovel pumpu ya hian identity crisis I kal nei mek te hemi sexual identity a crisis nei mek te po hi lal isu chan chin tang hin an dam thei ni chumi wa chon lam ka Christianity hian I homosexuality a oppose an the oppose leine adam thei ni lal isu nen hin adam thei eng kim mi lo dam thei depression ka nei to lova ngati ti chuan thil tha ka ti lui tlata thil tha kan ti hian depression nei har lu tu chu dei chu sin I ngat kha ne chu lal isu na ken telani chu wa chon eng tin nge ka dam eng tinga tinge with full conviction Christian kani ngati nge kanun I adang lam tak vek ti chuan kanuna lal isu ka lal tira lalpan kha sabeng to ang chi khan ka du ani min tia ka in phel tira lom ke man ka phela lo
chu ni ka u nau te tu na la Christian lo ka nu le ka pa pon la Christian lo ma se ni tin hian tu na chon kan family kan chung ko han dang lam to sia te pathian hi daron thak dang lam lut tuk chu aron tum ber chung ko hlim kan zonga i chumi wa chon lekha te kan zir lekha zir lo tur ka ti lo ke ni u nau po paruk ka kan ngai sang lut tuk ma se to pa chuan tu mo ber ke man tian pathian ka nei nu hian kum som chung hian kan in chung khur dang lam fa cho kan ei khom thea ka pa nen kan in kom thea kan nu te nen kan hlimani kan u nau kha ni ron ken tel chu ni lali suat hi na kan hriat thiam china chi helom Christian ni lul hlut zia kan mu chu in zir tur siam that tur chu ke ma hian ala tame ka hria ne chena ka soyang deu i ka chung te le ka thrian ta tam tak po hian a chang te chu pathian an mulo ve thrin khapang ka mi hrin na te ron lang ve le thrin ka lo fail ve le thrin a chang chuan ma se hemi sual ti du na sual kan ti lo hian thil thalo pathian wanga kan ti lo hian mal som na tam tak kan dong thrin poimo ber chu tharau mal som na ni apa khovel thil ti ta chu anglo mai ni chu ni thang non le ro ti ta se piang non le don ni taila ka ti ta eng sa khonei thang sa as a religion ai thang ro than thei ni ta se ka ti Christianity ka thang non fawang ngati chu mi dang wang mo mi ti lom ka tum wang mo ni lo ngati zo pathian hian min khongai ema nun na thar min pe ka sual min hriat tira ka poma pathian du danin ka on kan nun ta ni chu wa chuan ka tuna po ka lom khop mai min lo fak der ve a i pusaliman thuron soidon ten te i khat yang khan mi tan min lo mu chak ve te khang ta khani ani lo chuan nge khovela nge ka nei ve tu nai neng ma ka nei hle ne wa se ka hlim be mani chu hlim na chu poisai na lei thei lo wa chu hlim na chu la li su Krista wa ga ni chu wa chuan ngai thau zong po lu lui ni lovin ke chu ka huwa te mem chu top nan in the theology hi ka du lo ni I don't want to scare you oh you're going to hell oh you're a sinner no khatiang lam ka du lo re ma se to pa so thu kan oi lo chuan nang le ke pathian ma kan la ding don chu wa chuan pathian in hreom ti takin a thu kan oi si lo chuan i min thon na tur kha chu hrem hun ani mai ni ma se chumi tum chuan tun thleng hian ala tum ngat van rama bulai theinan chu ni a poimo ber chu denial ai kan ni velo ai mi sual kan ni lo kan ti tla ta wang he lom lali suat inu na ron che theilo tharau thiang hlima ron che theilo winuna chu wa chon with a cool mind han thu lai ruma in ngai tuala e poi ti hian ei notebook a hen ti ka ziak mai thrin ta hian enge ka sim tur te hi chu ke pon ka ziak ka point number 1 ka diklo na pathian du lo na pati na point number 2 point number 3 tin ka ziak tha chu ta tang zon ngai dam ka deal sawa so te ka ngeya ti khan ka trong try ani so tu nun hi ka nei thei phani so kan in accept hian kan diklo na te kan vui na te pathian anga tinga ti hian min siam ti tan ka vui ve tho ma se eng kimi tu ka trong try hi ron ngai thata ula thian ang tak in kan in ko mani eng kim hi ka sil thian angin anuam khop mai chu chuan hlim na min ron pe ni chu wa chuan zlo ziak chuak la pom la accept la yes tu na changin trong try na nen nun thar kan nei chote kan nun hi lali suwa kan pe ve to teng lo ti maro chu chuan chung kwa nangma eng kimaron thak dang lam tak tak chu lali suai chu experience to a benga hriat ringot lo to chu if you allow him to chuan inu na hruaya te poi ka in chhir lo ka thu soilal pan kan zawai tan mal mi so sakro se o trong try na khapu ku ta kan da mai nge kan valom tak em zanna pathianin kan dil na te changa u salima kal changa tharau lam ruai ro poi tak bai
lalpan min the sa kawangin pathian chu fakilam ro se amen chuan tuna tong plan kan manga ni zo chuanin kan recording chu kan ti to panga amaro chu ti income na hun te kan hong chawanga ei ape piangin Amerika la mapon ni se ma pu se lima po anila ma chun zing nia nien mangdon chawa so bang chuanin income na hun te kan tui da zirin kan mang chawanga ari tu tura ngai la yang chuan hun kan mang le don nia tin kha nula luma mi kha ni nghe ni nang ma nghe te po han piak acha khop maya ni po hi apa vai anu mizowania amana arot eti mai tiếng hay kan thang về china tiếng speaker tur hianin chuanin lumami nen te po in piak na hun te ne the ka beisia le tuna kan hun ti tom nan pathian ne na ilo tong trai o hallelujah 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 lalpa kan pathian kan parom tak em zalna ichia lo u selima kal tanga in pon te chu ro pui kan lo tak em heng zok song hi lang ma khongai na le tharau thiang min na tho ki tharau riak china awanga lo omani ti kan riak thin kan lom le zoli min kan fakalom thu kan se lalpa kan pathian ma po nangin kai khoin om pui zelarom bol sel tu la tenangin suala ka te vengin le lalpa nang ma chuan nang ma lo christian deva lalpa arong bol na te po alo ro tien de zel the tu ren lalpa in puan chuan man ruwa a isa beng tunga nangin ron mang zelam che ama kan tagin mi ten iro puin ro hu zero se lalpa iso krista ko ite pathian kan pa ba nei pang ina ro pui la tharau thiang ni pol na kai hruai na thamwa na dum tang chu na ra kung pa thlengin in zawai chunga lo thlengin lom ro se amen amen